Ebireri mpigiza ndabeho obw'abahazi ba Radio West barikugotomera ebyokunywa bitari bya muringo gumwe omu kazi k'okubanza ak'ekinihiro Water obunuzi. Hagati y'amashemerera n'amatwenje abeshongozi batari bamwe na bamwe bacamira abahazi ba Radio West okufa kwabura. Akazi kaka kabaire kahagire abanyakayojo Sacco Limited hamwe na Coffee Park kandi aba hina abahazi ba Radio West abahaire ebiconco twaza kubahereza ebiconco jaheza orabe n'amanyari nyakayojo Sacco agira ikiyaga nchibanchi manchisa nindika kumuhereza t-shirt by default nanisha babagirete basekwa ninjumuhereza kandi ciyashemezaho weno shuti yabanza yakuramuna ka revision kace namanya nebituri kuguza ngo bineza ron za pichino nezo kombeka neza mizi mwene babase kumuhereza t-shirt ye nanisha jindetere. Omwaka ogu Radio West nejagize emyaka 27 yahitiye mbuhereza kandi ekinihiro ky'omwaka ogu ekyetiriwe Water obunuzi nkija kubaho ebiro 45 by'okwezi kwa mushanju omwaka ogu achai kacheka ekogobero mukoka shanga wena nashana n'ekisimbura ishikori kuza komorigira kumutazi akabaye kimurigano izoba yorotahana wobukenye karese bondi borichikataza oreba narwanira keki n'abana nato mu kigondoro omwana nawe mutwara chakare nawe mutwara chakare aide shaka makeya wena wena mutu okutaha muno mutwaro gumwe gwonka okubaasa kwerebera abeshongozi ab'omu Uganda n'aheeru yayo okugashura n'okucunda enyugunyu ekiro kyona. Gashakwa Eli Akiza.